kahalan hatinen yene me pasalan pagmaulud bakas na hepinin mian kanseran kurang paliksa ko bang dewi mian ke tabang dia sangen ke kanseran me gurute si hatinen Abu Widat in me pagpandi-pandi itu mian yehep itu me akidah Malaysia lahatten akidaren bahasa mian in pagpandi-pandihin pagtulak bala in pagpandi-pandihin pagtulak bala ia itu punde mandi punde samian mandi pege bahasa mian supaya siege katekkahan bala nawu bang sime pamayam ku hati endaro kita pisi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam in me pagpandi-pandi tu dapat kesamian we kau ne hatinen makatulak bala in pagpandi-pandi tu mian ga ruhep itu niya taeddo buat malengkan ngalisin hajja kita ngahamut hajja kita pegge inupa marwisa bu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in ara'aytum law anna nahran ala babi ahadikum tasilu kulla yawmin hal yabqa min danasihi syai' pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pegge iya me akida me yeme me kamatetto ahanten pinain bang me magpandi-pandi we magtulak bala hatinen si bulan Sapar iyon hajjat kita we no magluyo-luyo duk me tinenges dapi hap higadlu atau hap matabohelu inekeu mian iya hajjati garunya teddo tebi si garunya teddo si pagpandi-pandi lagi makatulak bala pegge mian iya manu malaihin hatinen pupud hajja sabunin sampai pupud baranin pinandihan kahaba ello pina hatinen mandi kahaba ello me dahatus ne sabun geru kita makatulak bala gairu demen makatulak balain magpandi-pandi in pagpandi-pandi itu pandaakan sin Islam sumegwa dumain pain makahatinan dumain pain makatulak bala inupama wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ine bangkam pain ngite hatinen niya pain ne palabay amban bihing lumabi hatinen suba nahran ubus pain ne mandi kaam kahaba saung kahaba pain ne kahaba hatin kahaba ello min lime ine niya pekay pain ne telebbi amban me luubbi napen me sahabatin qalu hatinen enggak napen ne telebbi ya Rasulullah napen ne sa'i rupain ne hatinen iye upamahan magsambayangin 5 waktu magsambayang 5 waktuin iye makatahala maka gikatekkan balain magsambayang hatinen mag 5 waktuhin iye hatinen malisinin dumen magpandi-pandihin bisan pedahatus ne sabun lu ne kemon bayon syampoin pag syampo we ne gei makatahala bala ne umat Islam gei hatinen makatulak bala gei makatulak bala in pagpandi-pandin iye pitu akidaren pege bahasa ka bulan Sapar mandi siye iye pege bahasa duk siye ke katekkan bala na ekka me takale we te yu siya magtulak bala pagtek ka sigat tahiklo yu siya ginalab embespine siya nulak bala inikaw bang siya hati tewa balain na paggiamban para saban akidare iyan gai tahinang mo Rasul sallallahu alaihi wasallam akahan tabi matatueten bi akahan tabi ahli pamilyaten bi in hinang inin luas inin amban agama Islam akida inin akida hatinen gai tinayma we agama Islam pakaeddoan tabi peduse si Allah subhanahu wa ta'ala bang kita bi mag-akida hatin akida isamen pagpandi-pandihin makatulak bala iya makatulak balain iya ne doa hatinen iya itu makatulak balain in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang iya samian makakale helling baliw saung-saung me hatinen saung-saung me nampalan saung-saung paguwain Rasul sallallahu alaihi wasallam paguwain Rasul sallallahu alaihi wasallam maku si Allah subhanahu wa ta'ala we iya maku si Allah subhanahu wa ta'ala pegge koy pinatekkahan bala kaumanen pegge iya helling baliulay bang basag baliuhin paguwain Rasul sallallahu alaihi wasallam
narumen makatulak balain hatin and yu kita piu mandi sigat tahiklu narumain sai me umat Islam subay anan tabiin akidaten bisai ia makatulak balain ia ne samian daran ke umaku daran ke ungan doa si Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam yu perisa me kaguruhan ten ambat sa samian cek dain pagan sa kumanduk ambat sa isat Nian painte kami ini amban station painte Abu Widad dia kami tu ruangan pakali-kali dan buat komputer ini soal kamihin ini sini nian pasal pagmaulud pasal ini pagpandi-pandi bang painte pasal pagmaulud lumisan lagi discuss te sabab nin iyo ni kamundang pi amban matuuhin tagna niya pi usbawaris ga pe tapalain si Facebook dihelo pe asal bakas ne tabis saraw mi kaguruhan din iyo nilu ora yuden nilu painte mian pag mian answer din mandangan parangan sige painte baya yene masa answer lay na ambat painte turu de balik iyo painte tuan Muhammad ambat sa akahan ni bang intag ni documents bakas tahinang iti bumirwelulay ubos bayad jaku painte iyene masugpat ni amban pasal pagpandi-pandi benanon iyene sambung dan buak gurute koy aburwaim asal landu ti eran katanan duk katumangwa dumain painte pamunglew sumagwa ng panguntibirisyon hatinin pain kaeddo kahapan sisanin ininin amban pagdakwa sila sin Allah subhanahu wa ta'ala si kamilay sa iin ubos pinain iyan magpandi-pandihin makatulak bala da kam kahagad o kami umat sin ini umat Islam ini umat sa amian si Rasul sallallahu alaihi wasallam da kam kahagad tapi tidya si akal bangsa upama magpandi-pandi kita ubos niyatin makatulak bala uway isab insemek den atawa me tambako in pahanut tebang kuilien alaan te balain pagsakay man ditindakan ten tawa bala uwe bala ten bangsa upama sa ien matan me hinang ilien ko ito bisara aburuin niya anda tahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat ke rasulin walaupun sahabat ni walaupun tabi'in sampai hinapusan sampai painte miya ulama masyhur yene madahibul arba'ah sampai yene dambulihan dega niya talukis in pagpandi-pandinginen kasua adjawe te amban me kapapuan te gay tasabot te bang imban pakaeddoan din in pagtulak balain gay taeddo nuruk pinandihan adja ko etasabot Abu Wasil subay painte Abu Ruwaim subay keungan duaah subay keumaku keampunan amban Allah subhanahu wa ta'ala bangpain pinaala amban kau balain sabab nin pain kadtang si Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanzilul bala illa bidambin wa la yarfa'ul bala illa bitawbah gay pa inne patek kasi kau in balain atawa gay pinaturun ni Allah subhanahu wa ta'ala situmpukan manusia in balain paminsana siya malingkan nen sababan amban yene duse tahinang me bangsa manusia alay tahinang me manusia ilien ine ganta mukhalapa yene miaan bangga sara sin Allah subhanahu wa ta'ala tasabbut we kuribuhi we ay kauman yene Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam inurungan bala we Allah subhanahu wa ta'ala sabab min fakadzabuhu faakaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha dinaak si Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam gay dinaak pinuhinga dugay dinak binansana ine unta dalil amban pagkanabine in mu'jizatne ine hinang den mian pinagtabangan we de pinapatay unta in sampay yene kinemon siya ilangkum siya we Allah subhanahu wa ta'ala inurungan siya elang amban elang malaikat si Jibril
ubus kahinang delian sampai si kangoral-ngoralan amban yene elang si Jibril alaihi salatu wassalam. Maknanin hangkan pinaturun wa Allah subhanahu wa ta'ala in kasinduehan amban bala sababan amban yene dusi tahinang manusia wala yarfa'ul bala illa bitaubatin duggairu sabpaangkat atawa gay patahala in bala iwan malaingkan nin subay kita magtaubat magtag-ipon yena tuju Allahu tabaraka wa ta'ala mag-surrender si iya bang duhat-hat pandi misan pekewhatu mandi maghatusan ibu atawanin misan pekewhatu magdangin mandi kaam hasupaya adja'ala bala tanin bang balain ili ensa miaan pangalaan wehin gay ala iya pegge tasabbutu Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yarfa la min